Da kaburom ki bahayi ngasem ki lok ki jor ki pat reunget ka balang Presbyterian ki lelit on khatdo ya ka met jong ba Aubrey H. Scott Lingdo ha ka khandai trik uluber ubala klat no ha ka nyau trik uluber ha karta ka bala kenjo sha ka khandai pulai snem la tep don burom ya ka met badang sa jong u halum jing tep jong ka balang Presbyterian jayau ka badan Hawaii King Lakha yo ba Aubrey H. Scott Lingdo ha ka khandai tarik ujeliu house nem khat khandai spa arpu khandai. Uba Scott kumbala khot it ha ka por bodang im ulatri ha ki kam sorkar ha ki babun ki jaka ulabat ya ka kam chairman of Delhi Agriculture Marketing Board ulalong ru u chief secretary ka sorkar Mizoram ula job election MLA RC namau khar jayau house nem khat khandai spa khandai phulai hadu arhajar lai. Ulabat ya kakam Menteri Finance hakapor bulong MLA na jayau. Uba Scott ulalong ubriu uba jai uba sngau tho bhai ki para briu uba kring ya kajing it ne ki para nong trei bat uyo ru ya kajing buram na ki para rangba ki bay trei bat ya kenduk kam bat u. Ya kajing le nyam bat kajing duai shwaban ra ya kemet la pendep de Reverend WC Kongwil. Kat ba kir khot jong ka shalong chamber choir ka balaseng bat sedang de unil nongkenri ukun jong ba Scott kila ai kajing ruai menlung mensim rengkat bat ka aroha choir. All of them are requested to come to help with the flower arrangement. Thank you. Kebalang kalade benda hak berjinjang di bakom kini ni ayo buka kecil jome kam sen la ino putra adu kene ko por barka kremat ke pamata kade ke jingbar kan barka santi guran bo ke jome akane ko por ni wan ban pa jome ban ayo yame ning kong nan ko ta ke jing im ko bakra ke jong yu shakri ko ye jome ongi songo ko sa dan ai ki smi ki snam ki bejrong kendai pulai tigis nama kalau yang kejongi bat kerpang melaai ye ya kejing stan kejing sampang bat kabor baborosin terkis ni kejing im kejongi lalu bidang red kumu kena samla lalu bidang san ni narang ba melakukan kami ye melaai kejing nang kejing stan kebabian melakar kuy ke kam kejing trai kejongi ado kapor kejing ring mensem kebakado melakukan pawil kejong kepurong kejong meko trai Ongi ayo ulalong syakri ubakodo kalalong ka jingker kuy ka yung kasan ya ka sidong ka tao ya ka imlang ka salang ya ka jela ka jongi ya ka jela not is paro ka way haka ba uniw syakri ubakodo jomi ulayo pan pendet ya ka kan haka jing im ka jongi ngengej skam kide paro kide ki jing penla ki jong me ko try melada rekat bat i melayalam ye silentar ki singi ki jing im ki jongi bat kane ka por komne ni wan sa sisen pan ban aingo hakane ke jan me mamla rengkat rupa di pastor ibla yo ban pendat ye kane kan yam garukom ye ka baka balang ke jome kala bo ban pendat hake jingja ki bakom kine ni dan ke jenge baka jikermen ke baskem baka ke barok ka benta ka ba syakri jome kan long ka pediang hun ka mat ka khat ke jingis nei ke jome ban ni dan ke jenge ke baskem ko mau syakri jome Ilari khot ya ke jeng ngek ke jeng i hado ka bakot ke jeng ring penihar mesim ke jeng i ni don ke jeng ngek baskan nomor kata katrai baila don ka ketika mon ke jeng me lima ke jeng im ka bakot dor ke jeng i ni duai ni kerpat ko trai dan mau ya ke yeng kasan ke jeng i ya ikong ya ki kon ki kseu ya ki persakurem bat barok ki badon ka jeng ya dai ka bajan o long ka jeng o bat ke buram ko trai baki yo ya pa ba komune
ukpa ubala ubayai ubalalong ke jing kerkua ke jing im ke jangki bat yaki benta barok keleng ya ke bame mala ai hei namar kata ko trai abang rayo kum ne yaki nang ne jakmat ko trai jinang ya kelenti ke senjan ke batuman habau ukpa ubai chongki bandar rengkat bat kita barok ki bangai ki besyakri yane melakular balorengkat bat ki kentai melakular balorengkat bat kita ki basongsi ki bakdono ya ki be barok ki barok ni ai ti tang hame nama melong mame na pam jukut syapam jukut kajing im kajang ko trai ni dwai ni gerpat dua kali kapor ai bo men sembak khot kajing pentingan unyo ban syong dap ker hai bat ki kombam ladar rekan hadu kali kapor ka bamenta ken mau yang iru paro kibe yang saudong kali ka lom jeng tiap tu trai bangi ro ngin so tho bakajing im kajing iparo ni ban jak ning ba kali ka jo kalenti namar kata ken ko trai kat baki segi por kidang ai mame badang persai ni asla ta paro ki benglayo ban pendek daga por bat ka sang ti ka jong me ha ka bawai no to ai baka jing ai ka badang biang ka jong trai bono panim be ye jing i Yesus Kristus ka jing i ba ka jong boleh kupa ka bana bam jukut chabam jukut lam ka jing sla ka ba thiang ka ba pan sai por ka ba ai jing tingan ka jong boleh men sem ma khoi ai be ki jing ka khu ki balong lai ho we boleh ba em ma ru ba si cha Jen orang kan bagi kon kita ia kita meh apa jam kena kaya. Jen orang kan yang bagi kita dan saudang kena kalon kita. Yang bat kita yang kita meh kita dan kena kari kita ia kita jangi. Bat kelang saudang kita percaya. Nado mentah bat sudah kibam juga. Amen.